салому дуруд ба ҳама шахсоне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. навореро ки ин лаҳза баҳри шумо пешкаш карданием яке аз деҳаҳои хушбоду ҳаво ва хушманзараи ҷамоати моғиён, яъне аз деҳаи майдонча ба навор бардошта шудааст. деҳаи мазкур дар даврони шӯравӣ арзи ҳастӣ кардааст. дар ҳамон замон болотар аз деҳа дар зери кӯҳи ҳазрати султон кони симоб фаъолият доштааст ва мардум аз ҳар гӯша баҳри дарёфти қути лоямуд ба ин ҷо ба кор меоянд ва аксарият муқими ин ҷо мегарданд. гарчанде ки имрӯз аз фаъолияти корхонаи мазкур номунишонӣ нест, лекин мардум барои гузаронидаи рӯз бо шуғлҳои гуногун андармон ҳастанд. аксарат бо боғдорӣ, чорводорӣ, деҳқонӣ машғулият ҳастанд ва аксарияти ҷавонон ба муҳоҷират рафта барои дарёфти қути лоямуд фаъолият мекунанд. мардуми деҳа аҳлона зиндагӣ доранд, хело самимӣ ва меҳмондӯстанд, ширин гуфторанд, бо ватан, миллат ва пешвои худ фахр мекунанд ва сухан мегӯянд. аҷдодонашон дар вақташ аз ҳар гӯша омада бошанд ҳам дар назар ҳоло гӯё ҳама як хишу таборанд, гӯё ҳама бародарони ҷонианд. Kayfiyatın az mı? ба ростӣ Motorun az mı? ҳам ба хушбоду ҳавоӣ, хушманзарагӣ, табиати деҳа ва ширин суханӣ ва меҳмондӯстии мардуми деҳа ҳавасам омад. дар охири сухан аз худои мутаол баҳри бошандагони деҳа ва умуман мардуми тоҷик бахту иқболи накӯ ояндаи дурахшон таманно дорам. ҳамеша дар ҳавои озоду обод зиндагӣ насибатон бод ва баҳри меҳмононе ки ҳаваси дидани ин деҳа доранд, чашидани обҳои лаззатноки ин деҳа доранд, пешкаш кардани ҳастам марҳамат биёянд, тамошо кунанд, аз лаззати табиати худодод баҳра бигиранд. марҳамат давоми наворро тамошо кунед ва худатон ба хулоса оед. ва агар имконият ҳаст ба канали мо обуна шавед, моро дастгирӣ кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. در بهاران سبزمون برف در کوهستان از بنده گل دلت خواهد سیاحت را به ملکی ماهیان شهرت دارد به خود آب شفایی ماهیان. دلت خواهد سیاه
رب ملکی ماهیان شهرت دارد به خدا به شفای ماهیان هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان Doğru hoşuma çıkırım sen. Zazolun ağzına. کنی بزار از من دلگاهی مردانی عزیز پشتی قرآنا بی باریک تر مساری ماغیان ماغیان یا ماغیان شهرش نگویم این زمان نجوستان و مروت جان فدایی ماغیان در دلت خواهد سیاحت رب ملکی ماهیان شهرت دارد به خدا به شفای ماهیان هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان آنشین پرندگان از گوشه فانی شناخت صفی خوش هر دم رسد از خاندانی ماهیان فرصت داری به وصفش ای دیاری خوش نصیب احسن و احسان دیدی گوید نثاری ماهیان در دلت خواهد سیاحت رب ملکی ماهیان شهرت دارد به خدا به شفای ماهیان هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح هر طرف کوه و بلندی یک صحرایش مسیح سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان سبزه و سرچشمه ها دارد یاری ماهیان اینجا بیتو از 4 تا غزل گفته تو منبع از 4 تا غزل گفته تو نظمه تنجمه نام تو چیه؟ امید این شما؟ این شما؟ محمد جان این شما؟ این شما؟ ای بله کدامتون شیر میدونید تو؟ کدامتون میدونید تو؟ شیر درباره وطن پدر مادر مکتب نمیدونید کدامتون میدونید تو؟ کدامتون مکتب میخونید تو؟ چندون؟ شتون ایستر بیاد نزدیکتر بیاد ها خوش رو کرا خو ما اینا تلویزیون رو میمونم ها بالا ای مادری من ای مهربانم نمیخشی تو در جسم جانم این تک مبارک من در بر تو آزاده رسمم مثل دل خود بر تو بزنستم ای دل بر بحر دستم این تک مبارک ای آفرین بو کدامتون میخونید تو؟ خانه؟ ها نمیدونه ای بله شد odamı terörü, kostarışı ve mumlu. Ahir uzun bana biz. Kız şunu işte. İsmi düştü.
نه سانتر موسیقی چطور نازمه؟ سانتر وارد شده شده با نازمه؟ چرا؟ او بیارم میبا؟ نه شد یک کسی ها؟ باش نه چند لیکش همین آده گوشتی نه چند لیکش من چند سال دعوت مردم فایل میگذاریم این میگذاریم و میگذاریم مستانه کوچون دید می بولو با مستو علم جا ایوه منصوره منصور ولی اکو شهر زمین گفت که همجا خانه میکنه خواه بولو با چست که میگیریم چون اون داشت بمه نه گرفتیم و اونجا قبول نکرد خواه شهر زمین میگیرم و همونجا گرفتیم ولی سوزن اودا کسی کیم کجا میپرد عثمان رو میگیره جهان پریشان میشه همه çomak çıkasam donuş var mı? Nağd juda mı? Sir hafta taraf mısın? ya همجا هاش هم بکنه O iniş diğer taraf mı? ها Bunu çomak olsun. Ay kori de ha. Ay bağı çomak da şey korisa değil mi dersin? Çıkarıga. Doğru böyle çıkaran ucu. جو برآمد همه جاش میدنه رسانه دون سیبه Urishdagi hamda suhbat kerak.